Ai ku blai pi sa sen ha kerteng ke bathiang tam ke jong Jesu Kris. Bat ke khubor ta ke sengi ke dai sepang ke jingknya na mar ke pop. Ke jingknya na mar ke pop. Ke dai ke jing pungkhut ya ubat tengit na ki pop ki sang. Kene ke don ha ke jutang ke berim ha ke ba utrai ula keren ha Moses bat u Aaron uong. Kene ke long ke rukom jong ke hukum ya uba utrai ulah hukum. Uong ha Moses. To keren ha ki khun Israel bakin walam hame ya ke masilut basau telem ha ke ba omdon ke jing duna bat ha ke ba om syam labu ya ke juar menoru. Bat uleng do un shim na ke senam jongka da ke shenriak ti jong u bat un senrek na ke senam jongka syekmat ke tabernakel ke jing ya seng nyau sen. Kene galong ke jing kenya namar ke pop. Kitab jingkhen kat kendai iwe hadu kendai. Kumta kene haneng kalong ke jinglam khmat kendiat ban yo tip bahaga jutang berim ublei udang sengau baha ban pediang ya ke senam kimrat. Daka bak kenya daki merat kum gimasi namar ke jingmap no iki pop ki Israel bat ke pertai hi barok kawai. Tehaba ublei na beneng ulio i baka pop ke lakhya ulat hau no ya kalat ke jing pen im bakrau kabada ukhun jong u Jesu Kris. Kumta hakasithi u apostol Paul syaki Hebrew u apostol Paul upen pau ba u Jesu Kris ulong kam krau ban ya Moses. Namar lanyau bakadei ya une ban yo keburam kebakham krau ban ya Moses. Kumju kumba uta ubat hau ya ke ying. Uyo keburam kebakham krau ban ya kata ke ying. Uta ubalat hau ke baro long ublai ken. Hebrew lai haduk sao. Ujisu udai urang ba lengdo. Habangi don urang ba lengdo bakrau ubalek lang ba ki beneng. Ujisu ukhon ublai. Tongin ya bat skhem yala ke jingpla. Hebrew sao khat sao. Ujisu ulayo ya ke kam lengdo ke bakham kor. Nabakat kum ba ulong ru uksyang ke jutang ke bakham baha. Ya ke bala penlong ha ki jingkular ki bakham baha. Namar lada kata ke jutang ke menengkong. Kalalong ke bom duna anam dalawat ya kata ke baar. Hebrew pra nriu hadunyo. Day namar badon ke jing duna. Na kata kadau jisu ong. Hakmi kisngi kiwan ong utrai. Bangan penlong ke jutang batemai bat ke jing Israel bat ke jing Judaro. Ke jutang batemai. Ula penlong rimnya kata ke banengkong. Te kata ke banang rim bat menang teman kelajan du ken. Hebrew pra katlai. Ukris uluwan long urang ba lengdo. Jong kita ki babha ki ban sawan. Da ke tabernakel ke bakham krau bat kham jana. Kabam syum latau dagi kiti. Kata kalong om naga pertai. Lemne daga senam ki belang bat ki khun masi. Handai daga senam jong uhi. Ba ulalek rung tang cisen syakata ke jaka kentang. Haba ulayo ya ke jing sius pa bom jukut. Lada ke senam ki belang bat ki masi kertong bat ke tepai ke masilut. Bala senrek ya kita ki bala pentingit. Ke pengkhuj sya ke jing pengkhuj ya ke do. Te kabakat no tam ke senam ukris. Ubada umansin bekhuj bom jukut. Ula aingu ialah de lam jing duna ha ublai. Kan pengkhuj ya ke jing tiblem jong pi na ki jing le bayap ya ke ban syakri ya ublai baim. Hebrew kendai khatwai khatsau. Namar kata ha ke jutang ke bathamai ke jing kenya aingu ya ukris. Ke pendam no ya ke pop kan. Baun aingu ila de bunsin kumbau rangba langdo ulet rung syakata ke jaka kentang. Halaga snem dalaga jong ke senam. Lamda kumta kalade ya uban syak bunsin nadu mendang long ke pertai. Handrai mentatang sisen lepen pau ya haga bakut kia. Ya kaban pendam no ya ke pop. Daka baknya ya lade. Hebrew kendai arkusan hadu arpun riu. Kakten ublai ke keren syai menta.
Baka bom la ya kesnam ki masih kertong bat ki belang ban kit no ya ki pop. Hebrew si pau ka sao. Ublay ula keren ya ki e kamtam ya ki Israel. Ki ba rendang bat ki bom ko ngu. Handrai haduk mentaru haduk kene gesngi ki Israel kim don jingait setia. Bat ke ke bang yo ha kene gesngi kalong baki Israel ne ke jait benriu jiu kala pengkre ya ke jing don kamparo ki masi Southland Red Haifar bat ki jing pengkre bun rukom ban yo teipat ya ke tempel balai bakin yo ai jing kenya da kimrat ha ublai hapo kata ke tempel. Handrai kim tipat bo ublai pediang syu ya ke jing kenya aingu kepada gimrat pat da ke senam gimrat. Namar uladap ha elo kun jika pertai ban long ujing kenya batang sisen namar kipop bat ki jingpang jingkrau ulaba halor lade komba la ong do prophet Isaiah ke ba ong kumne lapen mong ye une namar ki jing rengkang jongi lapen lowet ye u namar ki jing bam hok jongi da ki jing jingam snam jongu lapeng khia yangi utrai ulabu halor jong u ye ki jing bam hok jongi baro Isaiah san pulai sana dun riu kumta ladangi lepop dala kamon hi andangi layok pediang ye ke jing tip ye ke jing shisha te kam sa shu ke jing kenya namar ki pop handrai kan long ke jing kemi lenti ba iting ye ke jing bishar bat ke jing kelang gading kaban sabam do ya kita kinong ye le persya ke jing penstam bajur kan long ya uta ubayu hapo ki kejat ye ukhon ublai bat ba kinyau bom khot ya kesnam ke jutang da kabala penkhoj yu bat bala le ben yu umensen ke jing ai kan long ke ba iting ya ka ban hap hakikti ublai uba im Hebrew chipau ar pun riu hadu life way aingu yu ublai ba kinong Samaria ki itho bat ngait ba Jesu Kris ulong utau unong pen im jong ke perthai kinong Samaria ki ong ngitip ba une ulong sisa ukris unong pen im jong ke perthai yonis sau ar u Jesu naba un pen im ya ki breu na ki pop jong ki Matthias iwe ar huai ublai dagam ta ke buram go jongu amen.